an mo phur na le ti tur ti om ta ni amar chu ta hian lo in zia kwal me hre om tur te thlamuan ani khatiang thi na kophial fa te chan du hre om tur te thlamuan zo lo khopa sur kan nei hi alung chiat thak tak zeta hei hi sino tho tu te po inin ngei tu chian anga in ka hria kaming chu Daniel zui tlonga ania o hei tun huna hian kalamu lawa zing da ruk ari trep don to chu wan chon ka video hi aron so hun chon zing kar lampang te po ani to mai the a kalamu law ani achana chu kan u nau pa Devita thi na chungchang hian ka thin lung a khoi ema ka rilru zong zong hi alwan he em ni achan na oma ka achan ai ka video en thangte ka channel en thangte chon in hrianga ka in pek na te ka hun puma ka community te ta na rongbol tur hun puma in peto kani ka community te ka ti khan om je chu rui lo boy tang mek te ka ti na mei akha ani chu ka community te ta na hun puma rongbol tura in peto kani chuang lai chuan hei tunang thi na te tharau chan chwa om lawa mi kuta chu po thi na pang ai pi lama tual thi na kutin thak na ten thleng le thin te tin a hrimin mihring dikna le chanvo ra be na bik takin ke ni community te a hian atam talutuk ta hi ka ngai mo em chu chuan min mol ani bera tin hei ka sei tor thinang khan ke po hi pathian ko ina zara tun huna hian hei PhD psychology ka ti me ka tun huna hian final year ka thleng to chungang zong zong te po chu heng po hi ka ti na chana chu ka community atlai ka zir na te chu thu ran lo ni se heta ka thil zir zinga purpose lian ber pakhat chu ka community te ta na zir ka ni mizorama edik kan te chu en hiam na te khatiang ang kha thleng na sa in ka ria amaro chu ke hian nakin zela midang te tan hian be sein le en ton tur hi kan hu chia the ni ti ka ria chu ka doctoral studies te po hi an har sa viau thin ma se ka community te ta na zir ka ni ti hi ke ma ken fui thar le na thina ni ti kha kan soi du ani o he a case te police ten an chui zui me ka nga ka tiang khan he atak nge atak lo chu ka hre chuang lo amai ro chu ka tiang akut thak tu te po kha manan ni to tiang chi te thu ka lo mu social media lama engpo chu ni se ani kha chu dan in hrem ngei tura ngai la chu mi chu he road felanu kan tiang te hring dik na du mi kha tiang chi mi ron chuak ngam kan mu hi thale me tin hei puwana te po special report te po kha kan lo en vele hetiang media hi achak to kan ti to kha hetiang anga mi puiten thudi kan hriat thein tur ta na platform an bo sei thin hi ro pui ka ti hle kan community te ta na bi takin puwana le road felanu hian kan community tan hian thil ro pui takin ti ani ti kha kan soi masadu hrim ani chuti rual chuan hengang kut thlang na hi thleng to lo se kadua chumi wang chuan he Devita thi na den chen hian tuna hian president of India ne na hian lekha thon ka tum ni chu keima ka boi pui me ka tin khamia thon dan process tur min boi pui tu tur te po kha resource te po kha ka dap me ka chu tiang te chu ani achana chu tiang kan soi social media te kan au pui nga atop kan thenga anua boina dang bok khatiang khan minron chim lenga mo hetiang kan wai me kan VDP te khatiang ang mo ku thak tak chi ho kha nin luling ang ti te po a lo ma chu wang chuan in Mizoram me hian top se ka du lawa chu a central thleng te po beng hi thleng se ka du chuang te po chu tu na hian ka ti me ka chu na kin zela te po update karon la da zel don ani ti kha kan soi dua he Devita thina kaltlang hian midang tan le igna le chanvo ra be na hi top to se bi takin ke ni community te an duang thala an kut thak noi nan le khatiang nga min mang thin hi top to se ti hi ka du tak zita he Devita thina hi mal som na ron chang se ti hi ka tong trai na po ani bokani ti kha kan soi du ani o tun huna chong kan soi tur bi ka han lu teila o kha pastor te po kha kan soi na
soi atama teng khan an dem na sa em ani chumi konga chuan ke ya chuan khatlampanga kha ama dem na ti lampanga kha soi katum lawa amaro chu tun huna hian Presbyterian Church of India in dan pui ane constitution ane mang hian he constitution nuaya hian ala tlingreng em ti hi kan en ho turani India Ram Presbyterian Kaushan dan bu ti hi kan ne chumi chu keima soi ani don lo ni tun huna hian mo keima ngei dan po ani lawa amaro chu sinotina dan bu ane constitution ane in enge asoi ti ringot kan en hodon ni Reverend Arlel Muchiang hian he anna Reverend hi dan buin enge soi tun nai athil ti zong hian enge athen sinothian an lamhang chun zom thei zelem ti chungchang hi kan en hodon ani hi mania hetiang issue ron khan dan bu kan nei lom le ti hi karil ru aron lang hala chu ka ngei to teng kha hi ka soi lo chuan cái lâu chú suy tu ra nôm chuang in cái xe là ba tin ama sa kan suy le du chu hei ko san in be na ani lo ti kan suy du ani a chan chu ke ma po hi Presbyterian pianga Salian Presbyterian serle sang zom baptisma le sacrament zom tun hun thenga kan nu pa po Presbyterian ko san biakina in kut sui kan ni chu tiang khop chuan keima po Presbyterian ko san tho ka ni ko san in be na lo ani ti kha kan soi do amaro chu tunain ka ngei dan po ka soi don lo wa dan bui na nge soi ni ti kha kan han en ho me don ani ama sabera chuan hei kan dan bu hi 7 revised edition mizo ti kha ni sang ni banga ani sang ni som ni pani khan dan bu hi update ani in ka sia mara chet lai chu alai nang in ka sia he dan bu update hi online ka mulo ni ti kha kan soi do amaro chu enga mo lek siam that om ti lo chu atam zo ka hi chu tu na kan soi turang te pe chu alai nang vik ani o tu huna hian bung li na kaushan pui pa te than dan le nem nge dan tia khan kan en ho don ani chu ta chon sap pathum na minister le pastor te ti ani chon he ta kan lut thale se langa na khan an mo phur na le ti tur ti om ta ni chu minister kan ti hi reverend kan ti te ani ti kha shetai la atho me minister ti tur poimo zual te chu pathian thu shil te sacrament rongbol te ring tu te ti chak te mo in tha da cho harte sheom tuar thamuan te Krista ti puitlin te en kolna huaya zong tan le ngei sak te le kong tin re nga ko san ro rel na dik tak ngei tua te ani ti ani heta hian in tha da cho harte ti zo chia hian khai po soi tu rom ama chu poimo zo kai chon sheom tuar thamuan te ti ani chumia chuan kan han en ho tur chu man tun na incident sa khan he Reverend Arlel Muchiang hian etlai dan bui na sinot dan bui na soi danang a responsibility hi a hlenem ti kan en don ani chumi chu an mo phur na le ti turte tia hian he ta hian achunga khan an ti turte en je ka he ta hian minister ti tur poimo zualte ti na kot le ramani a poimo zual ati le ramani hetlai paragraph thara khan screen a ka ron da nga chuda chuan hetlai sheom tur thamuan te ti ani chuda chuan tun na incident da khan an en le teila David kha ati sa tak point sheom atwara thi chhongin omani mo amar chu kan reverend khan nge enting lo respond dan mo ke chuan eng ma court and unquote ke chuan eng ma ti thei ga nei lo khotlang shoi tu te ka peto an thu ani to me ke man ti thei ka nei lo ti in na lo chang ani chu sheom tur te thamuan na ani thei ngem ti hi zo na ani tin adot lia chuan David anu kha aril ru a shom ema tin anu mei poni lo David a thian pa nu nen khan nutling pani in pastor tran puina an zuk dila an tra o lom chung po in fa te hi han tran lo phot mei ula ati ani mo chuan shom tur te thamun na kha a thlenem ti lai hi sinot ho tu te po hian in ngei tua chian nga in ka ria voice in nei watanga in ka ria in
Koshan member te hian justice kan mudu ani dikna hi kan mudu ani chuan heta kan mulea a ina ban tir dan ti ron omta ani otin kan soile du chu Devitanu shom tuarte thamuan ti nia ti sa inana chu po chu a thamuan lo ani nan taka chuan Devitanu aril ru shom me manutling ril ru shom ngoi khopin an tranpuina an zuk dila in fact lo tan lo phot me ula tin an lo chang ani nu pa in mo a chu tiang ang chu ani a tin a dot le teng khan a tharau nun po kha an ngei tua thei to lo ni tong trai ngei na pon she lawang kha tiang hun an panic to lu tu kha mo chu wang chuan an tharau po kha a chaw ani chu tiang chuan tai kan mu Krista an rin na ti puitlin ti ang song te le tai thurin kan nei song te po kha chip chiar taka soitur atam lu tu kani amar chu hetlai dan buina soi bi ka minister te le pastor te an mo phurna le ti tur te hi kan NB kani meita chu wang chuan a tharau an ti sa le an ril ru she om na kha ngai to reng lo ani ai heta ina kan en lenga ban tir dan ti ani a eng huna po ministerin nem nge ani chan ati du lo chuan minister ani na ata ban ani ang nem nge ani na po abo ngal mi ang ti ani mo chu ani nem nge ani chan na hi achunga khan kan en chia to ani she om tur te thamuan ti te thil tam tak om ani sacrament rongbol pathian thu shil lampang a chau kha ani lawa amara choi ta hian lo in zia kol me she om tur te thamuan ani khatiang thina ko phial fa te chan du she om tur te thamuan zo lo kho pa sur kan nei hi alung chia thak tak zeta hi sino thau tu te po inin ngei tu chian anga in ka ria khongai takin he ka video hi sino thau tu te beng athen theina tur hian khongai takin min lo share dar sak turin ka viewers te po hi ka request du chawa hi sino beng athen angai social media hian voice kan nei poimo ani lo chon hi nakina ti khan rira le me yang ti te alom em me ni tin ama te po ka soitong khan he ml zu khap na dan te po khap rem ni se chon ka support ang amaro chu Koshan le politics he ta MNF ina politics tan non manga chu kan khap rem ang anti amaro che ta Koshan ten an lo support amar chon khap rem tak em khap rem lo chu chhepung tul asen chi tau takin aman letin asam train kan lalu rui chuti hang chu ani khaprem theini se khaprem tak ni se ke hian ka support ang amar chu chia tam na chan te Koshan mo phurna ani mo chu Koshan ten zu khap thei zu khap du mi kha kan support ang tin lampang political party te khan advantage an mang to sia chu sa khuan na kha min brainwash nan te po hian politics le Koshan te po hi ain chia thuk to le in ka ria chung te thleng chuan ngei tu thlen anga in ka ria chu wang chuan tu na kan soita ka te po hian ka soyang khan ke ma ngei dan soi ka ni lo amaro chu dan bu Presbyterian in a constitution kan nei sa mangaron soi me ka ni ka ngei daneng ma ka soi lo tu na ka soi bi ka khan chu hei hi sinot te po khongai takin mi chung changa hian notice emo an ngei dan emo hetiang an resolution hi kan shet ve hi kan phut let ani ti hi kan sei du a chan chu pastor hi a case a chuan atel emo tel lo emo ku thak tu ani lo ani amaro chu dan bu a bo chen na hian kan lunga oi thei lo ani mi pui Koshan mi pui te hi chu in chan na kan lo nga ke mi lo clear saka wangin ka lo me